Harap apa nasi dulu namin? Mulai dari madi hamburaja marga marpau, ya takasna disipumunai marga nami marga Sipahutar, songo lima. Mau lihat mah apa si duli? Jadi kalau kami bisa anggi berlimbuna, marsiara mai imanong macalo pasu-pasu perbakason burutta ala si sada buru mahita tong mulai sadarion marhitai mah budak kujaro kami sinabok di buruttai marhitai si adi hupasatai mah tuhamu apa rasi doli No. hupasatai mah tuhamu apa rasi doli uli otik budak sosadia songot titim marakku songot dia pe nahu pasatan yung apa rasi doli lasmaro hamu makarahon mau lihat ya pasah Ibu nak kani nang sisa dabo rumah kita dia pala mulai sadarion mau datang matuturi Tuhan agi matutu sisa datahi sisa datangnya kita tu ya nakotai ya tung petutu tutikin ro ya tung hamu di jolo hami madipuri molo tu pe hami di jolo hamu madipuri ima jalan lau mananyakon ya nakotaon asa horas mahamu horas hami Sipahutar sok ini nok pina samu naon asa bakon nomor hal temannya dia gabata di rubian horas mahami nama jalo sok ini mahamu napas aton babuti mah rajani angidole mahu mahite ulang dia pada tikol urusan dia bejala po bere toktong doi burut nitula jadi baru nami do hobi imana dia nala mo bere sok ini badi hamu diho buru nami ngatakas nakin di pasahat na tuwe-tuwe na kaning nauk sisa da buru hami itu ho buru nami buru marpao jadi takas mulai di hari nari ganon buru nami ho ye di jolo nami ho tong mahamu buru Sipahutar jadi marhite ima dia pada udah jelas di roh dia pada tikon horas mahamu di dalam adalah tundamu tuhat mana masuk rumah tanggamu asang dia rumah tangga narigan rumah tangga si Allah ko jala rumah kasih hutonon naboy tutiki namin horas mahamu horas mahita salu nababuti ma ang kidoloy ang kidoloy pasu anakmu nagabe helanami boru nami nagabe parumaimu adorak so pasatami itu naburju kuloson tuito nami adong dohonok kusawati itu ya boru nami ima nang parumaimu rapan apa sodope itoko jadi itu mulutung ampe na lebih hurang pangalahu manang pakuling manang akapakatayon ni buruki ima parumaimi bamar pangaju maho itu alana buruna buruki ima parumaimi rabana poso do biate asado hono masong kata ni situ tua asador haluk ang mapatugu-tugu lobu ador reti di mapatugu-tugu horbo nang naksa urmatua mahoy botok kupay ring ripahobu sama tu namar nini sama tu namar nono asado akabadi budi mo nakalay kodok
makaburu ni akai bebere nami ya itu dah. Jadi di son itu naik pas atau naik mau ulus pesamo. Si gajang rabu, jalau ulus na gajang. Si toro pinoper maka ko para mi aka ko para tay botokku. Saya gajang mau muri botokku. Asaong madi mu naka ko para ni botok ya teh. Tuk songoni pe ulus. Nalau si pasaton namion ti botokku. Balas marohani daging ni botokku, las manang todini rohani todini botokku ade. Amak permusik nami. Ala naik pasat mulus pasam mami ti boto namion. Baik kamu mana hubar kusi. Dia makan gabian, dia makan rorasan, ditahu salutna. Resmi helanami ho Tagalung ate. Adong don adia dok ketulai. Tuelaku jala takas do husukun. Alai setai dia mangburuk ate melubu. Husukun do takaso ela. Manang na di padomu di patoho-toho halak go burukot tuelaku. Roma hatani elaku daw nang masih haholongan dohamu. Jala hurok kedo tuho hela jaga maburkon songan nama jaga anak isi malolong haholongi maburkon songan nama kaholongi dagingmu ido hurok ke nama kela jadi ido sipangi dokku tuho helaku iya burkon dol mana poso do pion ramok mabai burkon ate jadi tuho pe baru dohonok kudo hata si paingon sonari ho baru nunga parumain ni hutagalu na joloi boy do peho bebas ala dangang ko pe ikatan ake keluarga do pe jadi sonari ho baru nunga marhaso takko tua maroham ada dah berhukum burjuho mertutur mareda marakang terlumomi mersima tua dereng ibotokon ia laiku bunga marujungolu di tahun-tahun nafsaku ibotokon namanya tinggal tadi budi kamu jalai korayutanmu do ibotonamion ima sima tua monate melununga birado tiho sude pertuturoni tu ibotoko tuaka haham tu akaidam terlumobi tutulang helai
Ate. Jadi mulungai radio tiho itu ada mahubur merpau. Jalai keboy do cita-cita honemu. Aku harus jadi keluarga yang bisa jadi panutan. Ate. Jadi sonari bison pas aku naima ulus tuamu. Omma guarra ulus sela. Ate. Ulus nagajang jala si torok rabu. Asa gajang na umurmu berkudo to helaku. Jala si torok pinok parade. Adong do hatan na tua nama dok asa tubuh lak tubuh si koru. Didolok ni tubuh tua. Tubuh anak mah berku tubuh koru. Dongam muda dua satu nasa muda dua ade. Angkat par musik kami. Baik kamu musik naufat. Adong do pasaton nami madda. Omma guarra madda sela. Mulu tu paradatan. Omma pakele helatku. Agian ang paradaton di tulangmu ima para siduri nami si pahutarate. Anak tu dia poi boyo ibu anu nasal bandalan ningul. Ate. Dia petau. Magjudi mo ibuan, nasalas na di mo ayos kemenang-menang. Menang na dalu, ate. Jadi, kalau ni be masa no pada kami kila, lasmar wa mana? Itu dah baru mulu binereng go jam sonarion jala di lagu pe di dehot dei mardikat do paru mami di nausari so tu min nasuta galu ate ilo mapaing godang sega akan namar keluarga asata kasih motor muda itu dah sa tanda mau naik dongnya kadongan martanga pudi alhamin atau rasmu terus pudi solo tongko solo nah dago soni itu dah molutuk pe adok si bayi nomu amunan ni sare dulu masih sukunan ada hidup tikos na mulu namber keluarga alana ina do nambak bain gudang
sehingga akan amar keluarga. Ada guru, tidak. Lakpa-lakpa pa na kainang, tinggal na yun. Banyak Kang. Oke. Iro. Ulang datang spe. Nawar las dulu apa ita? Oh. Ulang tangis be ulang. Oh. Horas lihat gawe lihat horas. Oh. Maruto. Bah, gino tu gay gali holong. Inak tabadita nakin kata ni debata. Iro ang guapala nautikos usahan di rumah tangga. Alai Roma hami dison. Akka simatuan na martino dohon. Doho akka naburung idam isondo hami sudi. Rohami lapasahaton. Ulos nagajang sitorok rabu manang ulos serbang. Pinitani ulaut tadi bagas sadario. Dinalapa sahaton ulos serbang mahami tuhamu helanami do boru nami. Pangiduan nami atong tuamata na mertua di bata. Anggiat tung herbang tangan niamata na mertua di bata mamasu-masu per rumah tangga muna. Ulos nagajang. Ikong gajang ma barita gabe barita horas pigin nami si matuamu dok natoras mate boru unang ibigi hami barita kana susuman oko barita gabe barita horas ma nalau si bigin nami ison ulos sitor rabu pangiduan nami tuamat tanah mertua di bata anggia matong sitorok pinok parhamu asa dapat songon nidok ngisi tua-tua asa bitang atong na rumiris tuapun atong na sumorok anak atong diamu diris boru biatong tuktorok asa pinati komba uzur di topi ni tapian manak tu dia bela kudok boru kumangalaka tu sima tong kamu dapota persaulian asa emesitab batua parlingawan nisim dikenamok mok asa debatado siliot tua horas mahita saluhukna di pamodok asa tikomen neng giring burung ngai rata-rata kahada menggabia parhorasan napi nasa ni terlumubina tabandita pasautom ma atong amata na mertua di bata sa main na solo sa matubottian ni tigaras di bat kolena toho di rodang ni bulan sa ano di basata mi uluson sa may taluhut tu panggabian luhut tu parhorasan sa itoktong ma di ramot ituan marusing kami alamit pa sa ulos maamin tu hela do boru nami badamang mamusik na ubartusin. Rasa bergoncang, jangan ragu dan jangan bimbang.
saat gawi saat horas. Jadi termain dengan jadi amak pada nami orang Amerika kita dipikirin dengan nami. Benda bang mana oper tu sih? Tentu lagi deh. Jadi bawang lihat sama di Tuhan di bagian stadion mengahot pasar itu sudah alami Tuhan. Jadi mulai si pasir nyuk mata pusat di mata mahamu sudah perjalanan mulubui kamu pajupan di pasu-pasu magite unian itu mata salah satu kemurahan mai Tuhan asih marohani itu kata atau kamu punami di agam jala tu dia behang mangalakra tu sima dapotan pas modal bangun rumah tangga tetap di bagasan Tuhan mulai masih orang dihukum jadi neon ulut pas atau nami anon ulus holong maun mana putih nauli dan enggan asa dipas-pas kamu di pangarap tuamu buti masih kami tulang gini memang takas di boto itu turun dohami ulang-ulang dan udah hipal itu punaw pate na ito dah alam ka situasi na tayo to aktaw law jadi dito dorong nami ma so dito ko ni matua atur haduk kami na to kunilo po atur dito kuni horbo nanggang baho ito rotolay sorba satu nomor ini satu nomor nono jadi di pengantin na dua di berekku mungkin oto be na maskadya na tebere memang jelas di rohamo jelas di rohat tahun palagi di sederio ratu mau di tikyo na tebere ate
Kami tulangmu perpitangan doa bito waktu na bertua di bata. Anggia disakap ko dilopok ko pas basuna itu ho bere dokter bereku. Marangan sinakat di rohan bere. Marangan ada pinang hidup. Masih matong rohan itu hatta di pasatong main pas basuna itu ho. Bere dah dulu di bereku dah. Jadi itu murid usong orang penaing naboy ulos tanggorat. Naboy bisa satna itu kamu. Tu bere namion itu orang beresan belgan ulos. Alelas ni rohat tama ito dah. Dia sadar soalnya dokter ni nama dua di berekku. Nakok kinahang tudolok tapotan papagan na Roma. Tur kamu tutor bere beto ibe bere tapotan bol na kiyo. Asasa sulin na sa tupotean pasaton na manulus daga jangot tuamu sa kita pangkabiar sa tupar horasat. Jadi di parawisik nami. Ala na pasaton ulas mami itu ibe bere nami beto bere nami. Mama jo na parawisik ba nakira ni asama sulusa. tuk songona pe parjong-jong nami bere alani ulaun naringgan na arong tong di hula-hula muna margamarik na duk sadaran
unang gabi makurangi di rohamuna bere sidonon na bere arok sawati songon upama nina tua-tua hau matang-katang kanin nai dingkat doi gadu-gaduan moro nama rumah tangga bere dingkat doi marsia juan di berekku molotung lao mangarato manang nadi dia peho bere pinat ko kujur men nadi topi ni tabian tu dia ho mangalak kabare saya tu sima ada potap pas saulian jadi songon open nang bare ima ulos na lawas pasatan nami tu berekku do tu boruku unang berekku do boruku nilaina alai bereng matang yang nami anggiat tamu marahi basom 17 bereda jadi bere do di permisi jauh di saluhuna dia akan beruku songon menghibur doau di acara ni pernikahan ni berekon buah abu de marek diau nah macam ini boga kita maranya alai nu cipul hamon no mana terlalu dah itu rapi tanda dua kata ni berekon dola kolan na menyampai hau kata ni berekon bau ada otu buru-buru
jadi dengan mugabi mau sorma tua tu lo sor beredo berudak soni hatak gua tak bani tabai dom tu binai masuk kan nah pasatami horas mamu rumah tangga na berbahagia mu babu tima jadi ngabu ita badi hamu hula-hula na poso ngabe jadi ope amak padi musik kami nang manotor mahani masyarakat si pasator nami itu bere namion asa beda mang ma kodang mula-mula las padu muda mang ma tu kodang sobai mahami apa latikion imanina pasato lulus asang giat pahorasan lihat pergawian di Banguron namion baik damang mana obartisi Ilasi rohamuna mang rasulhanami takas beri kami holong rohamuna marbere ope raja nami asaro mahaminya marbana bahamuna manak so dia bisa bani humami raja nami rohamu ada petuk kamuna balas sama roh ibadamu lubo bitudumuna ima pagidun nami dah katulang buah raja nami gabe parbusin nami gabe gabe baik bayi hami gordak soba asal takajau soba hami masih itu lah, nggak boleh. Oh, lagu na dos don ako.
bawa dohot edan iba. Jadi tangihut Tuhan mas sudah katangi yang nausahat sadarion pinasahat ni sudah kana maholong roha tu keluarga Huta Galung terlemo bima tu pengantin tuangang bawa iba dohot edan iba. Ibu di Dorna, tiurak rezeki, asatong barita nauli barita na denggam mabegion nami sen keluarga Huta Galung tujuan ni areol. Jadi mulai sope hami setitin maraku torok sopiga alania ka ulaon godang ni pesta mardapot dinaboru suatu marpak kurangi dari ham naboru lasma roham ngataba bilang-bilang ni pinoparmo tu tahun ni lam tu tabba nama bilang-bilang ni pahopom dan naboru songoni mahata na boy hupasahat mulai hati mari kita saluhutna. Jadi mulai lima perjolo taruh tamat tanah mertua di batah. Ada satu potarium dilihat betul tong lihidai pasul lumu bima dia mula selalu nama mas wamu. Asa sada hamu songot dayu naik, unang berdua songot dayu dua. Alani napos dorohan ami, nakini mari pasal merbau tuami. Si jalo tete marakut, mononuaing bere boru nami dong, boru merbau mon, marga si pau boru si pau tar dong. Alani naksisera buru hami nakki ngadi pasat tu hami tuhori buru ina udangi narap persaulio do hami di sisa luhna jadi noroni yang giat mak mamita mamaso matari bata tu jualan naro sada hamu tuk peneng di tanah perserakan mula-mula kamu masuk ke tanah perserakan ni mulodang arong tulang di silulu amuna marga si pahutar dulu hamu Ladomu ti si pahutar nahok doy tulang muna lumobi manuaing di boruni barison datong amang may tukpe arong lang marka si pahutar ka kita ada perceraan ni jadi alani ang giat matok tuat na mana masuk-masuamu tujuan nyaryo ibu mahamu dililihat dormuna juga ceng nama umurmu lumobi madilihat tua diamu ay bason yak kata no perserahan itu tujuan nyaryo iliang gajang ni umur iliak kai pasal lumowi ma agak pangabahan ni ngulu na duminggat tujuan nyaryo jadi doroni naking kubak kami do parbuepir asarahonong masawon na halani na tua sa pirma pokin na bol pacalongan pirma tok dimuna tok sa luhut na luju-luju manang kapat camotan upatu bahami na nakaningan dek si tiu-tiu dek si mudur-udur ang giat matujuan nyaryo na to mudur-udur hamu tuduluk ditoruan mudur-udur hamu ang giat mamu sa ititangihot Tuhan dapotan mamu diak ka pangabahan ning hulu dapotan mamu ditubuh ni anak dapotan ditubuh ni boru tujuan narion asa balik tak bagabi ma tunggu dalu sitaruan harimu na matong gabi ala taktas doamu berik kami mars pololuan jadi no yang ditikyok kuwak kami do ulus nagajang ulus sitorok rabu ang giat matujuan narion at tong gajang marihamu barita gabi gajang barita hauras bigam nami dihami tulang muna Inoroni dohono masongon ni do ina tua asa titim mana tinoba golang-golang banggo pangarahupna songod dia pinahu patu pahamyo tugulang nama dihamu pinasuna asa sa marisulin na sa matubutian di duluk ni tigaras liling mau mangulu sahak matu panggabian sahak matu parhorasan asa tahun ibaji bata main itu perpilu-piluan asimat tong rohani amat tanah mertua di bata dioloi mak saluhupna nasa pangiduan jadi naik temak permusik nami naik pasat tunulus nagajak setor rapom mahami baik damang majokot dan mulai
Raja nami takas beri kami. Tu kalau ngoro hamu di beri munon. Diulusi hamu di beri kami hingga ya kamu urus tau rabu. Raja nami raja ni ulah. Mololo pihak mau foto kamu na. Sok katanya kena jadi itu. Dak sudah puluh na sesak keperdia. Dak sudah umumnya sifat orang nami na sesagi raja nami. Walau so dia besok bani umami. Lasmar homo ke. Ope musik kami baca kodok na tahui. Sampai itu habis oma. Pura-pura nak karasi do. Mai maju ama. Tugadana matong di ako na tiraja mani yung guru namin na mga niya. Jadi songo nima sonari sa mahita panugo. Sa mahita sonari asa tugon namin mabere namin di jabo. Ipersiapkan di bay. Ano si bay? Terus panik pulimon itu diulot datikyon. Tugon namin mabere namin do guru namin di jabo ang giap ma. Songon atarin na tua-tua rokonon asabitang narungerismen na tuapun na sumarok anak petong dihamuriris buru pitujulan niya tuktorok sudima kaya
madong Tuhani